KCP na KPC kwambereria murutwa omokuru kigerio cibitari nyuma ya kurathimo na kagenke Tharakanithi. Ndagitari kwariria tugenke turia twaciarirwe tugwatene ntere ciegembe. Ikarogia gwacania maoni kuma kiri mwingi na rietwa public participation kienda kweberia gitini governor wa Meru Kawira Mwangaza nikiruthetwe bungeni ya Meru baria Ameru mumirie banene kubesha na maoni mao igururia endikithia riri ni baria gacagasha cione kiene bungeni inu nyuma ya kundi ciiri mwanya gucemania baria nyimbo cia kuthombia na cingi cia gukatha Kawira cionekanire bantu ni bau ikundi ino ciiri kimwe ikiendekithanagia governor Kawira kurutwa gitini na gikingi ikiendekitha athi na mbere gutungata ta governor wa Meru mwandiki wetu wa Nteto Murioki na Raiba Antoni Babana na gatubecio na njira endiku. Muthenya narua ndio mwingi bakugwati ugeni mbungeni ya Meru nikende beja kunengana uge bwao iguru rwa URETERI MC wa Bogeta West ndiye mkikiogora rwa kwingata governor Kawira gitine kya governor ajanandi umwe kwa umwe bakinengana uge bwao sheria ni kero ya correspect nashikiria governor ni mama Indi amena bubu kikundi kimwe kiachimiria na kuambia kuina rwimbo rwa kuingata governor. Maoni ya kila mtu yanaheshimika tafadhali. Tunyamaze, tumesema aja kwa tuma mutongeri wa baraba inge mbunge neji Nwevas Mawira okira akigire kubakiria aja utemantu yani mantu jonde turendo thigeria maoni jonde ino ntugesheria public participation imwana inchi yawe kanya alite maoni yawe esa sawa wao muntu wanda nathike agite hada athikirwe na ingwete kitu kwa mtukwetekanirio tukiambiria undu bara kumbikana imenye kundi kire kwatanga vana Kawira mbaru kinyago kiambia kuina wao na ndeno ndo else atathiria ndaika cia weiziri aja nandi kwa kagita mchemno jojo da jukiangala na na ndi kiongozi amana MC wa Karaja wa Nkuene ni weni Kimbrugu nyuma yako kinyabacereri batongere gikundi kimwe kutonya assembly na kwithira murango jwa assembly juingi batongere gikundi kira bokara yakyo rugurira murango bebongwa na kwirura murango jojo giutate na uraje rugurawa na ntupotegerwa ni kukinya kwa MC wa Karaja no Dr. Kaivia jasi thiria teke nyuma mingi kurega buru ethurari kikarone giki India mona bubu utoragura rukigacagaca iji ona kinya kithiri bakiririe na nyumene beta na mbere kunengana uge bwao nkiripotera Weru TV Murioki.
Wakire gikaro kia mwingi gekia Anthony Mabere kanyaga kuruta uge wawe gururia kuruta gitini Governor Kawira Mwangaza Anthony monanite mirunga mwanya Amiru mamwe maugite ni makugwata mbaru kuruta tongoria niguo Governor wa Meru na mama mange makireganaga na riendekithia riri rwaria rwa kuruta gitini kwa Governor Kawira Mwangaza rwabirirwe ndani ya bunge ya kaunti ya Meru ni mukanuki wa maria anini ndani ya bunge ino DMK Kiogora. Yekaro gia gwacania maoni kuma kire mwingi na rietwa public participation kenda kweberia gitini Governor wa Meru Kawira Mwangaza nekiruthikite muthenya wa umonde bungeni ya Meru baria Amiru meumirite banene kubesha na maoni mao iguru ria endekithia riri. Bwambere ankwenda chokia nkatho kire mwingi jwa Meru nonto bwa kumira kwa wingi beja guita maoni jao kire assembly ya Meru narwa jora gwatangazi kire ngatheti kire radio na kumania ke members nchokia nkatho nonto bwa Meru barabonde bomba kujana no guita maoni jao ya kuritwa orari jarabaria kwibangi bandikite na jojonde tukaja tegera kuma Thaa ijireu mwanka ntukero jo tuketha tweja tegaira full reporting ketho andene on Jumatano ntukira tuketha twe move a substantive motion no ba gisangasho kionekanite bungeni oinu nyume ikundi shiri mwanya gucemania na nyimbo cia kuthombania kuonekana Bantoni bau. Haina nafasi, pia mwingine nafasi tafadhali. Mama Kawira aende nyumbani. Sawa. Ya mwisho. Sawa. Mwisho. Leta mambo ya bedroom. Ile maneno wanakaa na bedroom na Murea ndio anatuletea hapa kwa ofisi. Mama Kawira aende. Sawa. Tuende. Ema kuregana na wathani wa Governor Kawira Mwangaza mariuga ati kwathikira watho ati kwegua na nkinyagia ati kwathikira ma MCA. Oire tarakombe twangodi for mwanda muteria na mbumete gembe east ward. Point number 1. Mbete kuwadre. Tumsikize. Mweko nane. Nondo bwambi. Bwambera twadhure mundote komya sheria na mundote mato ya kwathwa. Point number 1. Katiba ya Kenya ne aneta procedures ya kuruta ngwe na mundo na ingwera bate kuruta. Lakini Kawira na atwekera no judiciary na kutoka no assembly na kutoka no executive. Kawira mundote me respect ya ndo bange badhuri twadhure anto batanda to ntukwe mwe na kure mwe. Ene ruare to na kuwa na kanyoka motere kenda mero yona there. Kenda to mbatonga tongere bona ngotanero. Kawira must go. Uruki ni makuraramikira Governor kurega kugwatanira na MCA kire uruti bwa wira. Mbeyeta kuwa na gitumi gikaria atere batu athero gaititwe masinani kabisa mbua itwe ba MCA o mwiso nondo twankena na ribatana Jesu asifiweni na rato athurira Governor twamuthurete nondo bagitumi tosulikirwa ni oma wananchi ni oma lakini rira gwatwekera twina MCA sibeto na atio bathekera batu ito iberua twyana batene ina na batene ethe ni oma loi onde wa mastingo Governor mastingo ne tomijambwa mama mastingo ke ya wandi ne kwa ya wata muntora ndasindetherie aremeto no nditrangwe au oyo no kontania no ngwe lora ndigireta kura ero tereu onge nika kwa tweka ote wandi fandi tokomenya ethabure ayo ndaibwa asana wandi mwe ya kuyana ke project kenene propose ke project kenene kireambia cia mero cionthe wandi ngiciacia wandi fandi itobati komenya ni mbasa cia nona wandi fandi urotwaminya itarakerito ni 20 million per year Thaa hii twenobwa augite o ni buku baterien nonto Governor ati kurutanithia wera na montonwa uriku toitangwe bwega na MC baitangwe bwega omuntu constitution article 176 ya ura kwa county assembly kwa county government act kwa public finance management act kinya tubaba wote kumaneta bamura batu mutethia nondo ndauria kai viatare ndabwerenda kwa na motion okay ya bunge kwa mogotra kwa kana garia public gallery mama mastingo kwa na vere deneko sitting ya Jumatano ekethore karija gikaro ga kotini oni ngetho andi prosecutor Governor na mawakili baba bari the accused members ba assembly bakethora ba injury speaker akethora presiding judge nande nda accusing Governor ona formal sitting mawakili bawe kana wengwa rungamia itetere members kana nabo bari injury bokire bachangie kuma Governor kana mawakili baba kanya kaire ba itetere ina formal sitting ko sitting ya Jumatano ekethora about impeachment kumogoro
neka ingo ikura ire karingo members either go support impeachment kana kuraga impeachment later on during the day. Wena uyu unge rutere rwa maria makugwata gavana Kawira Mwangaza mbaru akiaria MC wa Kithina ugite ni maimirwo kanya ga kwaria. Nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gukinya koti akirombaga irungamia igereria kumweberia gitini iromba riri nirionekene kureganwa naryo. Mawakiri mabunge ya kaunti ya Meru na magavana Kawira Mwangaza matirimanite koti nene wakiri agitera rutere rwawe. Wakiri Muthomi Thiankolu ni umwe wa maria mathite koti makiregana na iromba ria gavana Kawira ria kurungamia rwarie ro kumuruta gitini. Mutugi Kare gatobecio ikibinya. Nyuma ya mawakili bangavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza wiki gamba kotini kiumia kithuru kenda kurungiketagarira mbunge ya Meru ria kweberia ngavana ugitine igamba riu nirithikirwe na rwa koti nene ya Meru rungu rwa mugambithania Justice wa Maicherere na kuringana Elias Gichurwa ni wakili wa Kawira na ugite Kawira ati bati kweberwa gitini oreo ni kwithire MCs bau bati no kujiba kungana na akiuga thina ije yumeni na kigina kia Wandi Fund gitumi kiao kiria bethirite bakirira koti kurungiketagarira ruria kwania Kawira. He then submit, my lady, that the mere fact that this motion has been supported by 68, that is 99.9% of the House, means there is no impartiality. On that basis, again, my lady, we do submit that there is a prima facie case that justifies the issuance of conservatory orders. Na wakiaria wakiri wa mbunge ya Meru Muthomi Thiankolu na akanukitio ra mawakiri bakawira bakuga mutaratara ucio kumweberia gitina yotithingatiri bwega aneugite kia mbere Kawira na arikite ukinywa ni barugo obisine yawe ege muswanda jo kumweberia gitine na nae intuko yawe ukinya mbunge gwitetera na kinya ntuko ya muswanda jo mbunge na ariki karone kiu nkuruki Thiankolu na ugite koti tinenya kurungika mutaratara ucio kweberia Kawira akiuga jo bati gwita mwanka kire mbunge ya Senate na kumira Kawira igwatinganiri niria bati gwita kotini kuonania kuria kunganirwo kwawe na kingi kuringana Thiankolu ni ati munini wa kiraki na bati kwamukira muswana ndira kiraki kwa mbunge atiku na bomuthia na ugite kuringana mabiti ja Kawira gutimantu jegi kigena kia Wandi Fund ekirikiri muswanda jo tora mawakiri bakuga. More importantly, the Supreme Court has held, Justice Onguto has held, the other case of Guru has held, that the forum for establishing that nexus is not in a court of law. It is not even before the county assembly. It is at the Senate. So it is them who are actually jumping the process, even as they accuse the clerk. And this decision can be confirmed, the case of Mongi area at paragraph 92, my lady. That's where Justice Onguto held that issue of nexus, the courts are not the appropriate forum. Na kumane na mawakiri baba kurita uge bwao Justice wa Maena ugete gambarere rikagitwa ntareki 30 mweri ujojo kuma thaijire na nusu cia rukiri. Saying the directions in this matter will be given on 30th November at 8:30 a.m. Most of them, we shall also But serve, eh? we shall serve. Yeah, so the first order is that you serve, and the directions will be given on 30th. Kuma koti ya Meru taunini ya Mutindwa gicigo mbunge kia Northiment nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.
Nteto cienge igerio cia grade 6 na kiathi gĩa kanana nĩ ciambĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ kĩraũko rũtere wa Eastern Kenya mũnene wa gĩcigo gĩkĩ na kũnjĩrĩte kũrugũrwa kwa igerio ino ntere cia chuka na kuskuruni ya Kibumbu primary mwari ũmwe atarutha kĩgerio kĩa mathabu nyuma yawe kwĩngĩrĩrwa kĩrĩkanaga atariba irandũria ciringi ngiri ciĩrĩ iria kũrĩkana na iyĩte kuma kĩrĩ mwarimũ ũmwe skuruni ino. Samuel Gaishima ena Nteto eno. Gai bwa maratasi maigerio bya KCPE na KPSEA bwambĩrĩtie rũkĩrĩga saitĩrĩ burugamĩrĩtwe ikamishna wa rũtere rwa Eastern Evans Achoki. Nyuma ya ugai bobu Achoki akũnjĩra igerio bibu bĩkĩambĩrĩria cukuru ya primary ya Kimamo ya Kathitoni ara aritwa 245 bakũrũtha igerio bibu bĩrĩ. Tuko tayari kuhakikisha kwamba katika region ya Eastern ya Mashariki tutaweza kuhakikisha mitihani zimefanyika vile ilivyopangwa. Kere kaunti mugwanja cha rũtere rwa Eastern kuri na mugana wa aritwa 361 igerio ni bibu bĩrĩ bya KCPE na KPSEA. Tuko na 188,000 kwa KCPE and 173 for Kapsea in Eastern region. Mwena ugunde ni ya chukuru ya primary ya Kibumbu chuka muritu mwena regeretwo kurutha kigirio ya KPSEA kira ikio kigirio ya kirachi kia Ithatu imwarimu munene wa chukuru enu Helen Njeri Chabari kumaniana kira ikwirikana muritu jukuremwa ikure ya chiringi ngiri ciĩrĩ ira akwirikana na ijire kuma kire mwarimu niyo na ngiri ciĩrĩ nathie twaria na mwarimu ambira mwana ni ekare muci akathie kurutha kigerio lewo munde ntuko ya kigerio mwana athire cukuru mwarimu amwingiriria amwira mbusire rira mwana ambusire mwarimu ambirire ntiribite ngiri ciĩrĩ mwana onu atiriba kigerio na niyo ntena mbeca rĩu mwana akina ora niwe ngũceragia. Enjo Makena aurire aguchugia kuromba mbia kuma kiribara ukomanaga nabo kenda athikore ya mwarimu ende ciarega kugana mbucire kirauko ndetete customer number ya Kibumbu ndethira mwana akiriraga Kibumbu cukuru angĩtini na uniform ndathi nona thakaitu rugutana cio bikibiki cia kawa boda operators twateki action ya kuga tucwe mwana uyu tumuchangire mbia inu tumuribire acoke cukuru aruthe kigerio na leto cire turi nthaka cia kawa boda ne twithire mwana atengĩtini banda mutigite ende aciari amwe na kariba nterino ibakuria thirikari ejokerie mwarimu jo itagaria nontu bakuregera muritojo arutha kigerio thirikari ketha kwena untonge na kesi utafadhali suluhishwe na sahi katukwebanga thaino tucanga ngiri ciĩrĩ cia mwarimu tumwirira mbae thaa 10 antoma bonda magwitikaniria mone tukusanga muthia na cheretwe onekana na aitigirwa kurutha igerio bibu aramwe na ugutu tamenyete waigwa na ruthire kigerio kia mathabu kiragi kuri kuruthwa na aritwa barabangi akija kuonekana na kundeni ya kaunti ya Meru sub-county ya Imenti ya Naiti Mary Wanjiru oranwe DCC wa sub-county nuna kũnjĩrĩte wejani bwa maratasi maigerio kiri arugamĩri machukuru kana ituo igana na 43 bya sub-county nu. Kila center tumeweza kupeana ile idadi ambayo inahitajika. Barabara zetu zote sasa ziko sawa, at least kujanyesha sana usiku na mipango ya magari pia imefanyika kila center. Na vile mnavyoona center manager akipokea mtihani anakabidhiwa security officers ndio tukaweza kufikisha mitihani pale. Twetagaira wingi wa chukuru iri in main south that's the large main south ire tweria bogeta igojina nkwene nande it takes quite some time to issue maratati jau na COVID has taken more time than expected. Security ni ongerekete this time kiri every school no Nteto kuona tukugairwa skuru yangi kugairwa askari baire nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Noya mũrutwo umwe wa kirathi gĩa kanana ntere cia Tharaka na tharimitwe na kana kirauko kia umundi akibanga kurutha kigerio untu mutumire kuruthira kigerio kiawe cibitari. Ni Nteto ira ikũnjĩrĩtwe ni County Commissioner wa Tharaka Nithi tawe Robert Komora. Martin Mugambi enacio.
Kigerio gĩa kĩnthĩgũrũ kĩambĩrĩtie mũndĩ Kenya ngima gĩa kĩrachi kĩa bithandatũ na nkinya kĩrachi kĩa binana kaunti ya Tharaka nĩthiĩtatigwo nyuma. Kana kamwe gakarĩ gakĩrachi kĩa bithandatũ karũthĩrĩte kĩgerio gĩako cibitarĩ-inĩ Marimanti nyuma ya kũgĩa kana mathaa maka mbere ya kĩgerio. Kisa tu ambacho kilitokezea tu ni mtoto mmoja wa kisichana ambaye alijifungua na kabahatika akapata mtoto upande wa Marimanti. Kamishna Komora agĩkũnjĩra Nteto ino ariuga kũgĩa kana ti wonje na kwoguo mũritũ ũyũ akathi na mbere kũrũtha igerio biake na nkinya kũthirĩkĩria kũra bitigarĩte na kũraga kũmba. Kuzaa sio kilema, so pia naye ameweza akapelekewa, tumefanya mpangilio akapelekewa mtihani wake mahali ambapo alikuwa hospitali na amefanya pia mtihani wake. So kwa hivyo so far hakuna lile jambo ambalo limetokezea ambalo lilikosa kutatuliwa. Gĩcigo mbunge kĩa Mara cukuria kũrara yakĩne cukuria gũtinde agĩa mpampo cukuru yetara cukuria gĩtũntũmĩkũ na nkinya Karimba. Irambĩria igeranio biao bicereretwe nyuma ya igerio biao bia kĩrachi kĩa binana gũtukana na igerio kuma sub-county ya Chekariga gĩcigo mbunge kĩa Tharaka. Ni kama kuna mtihani ulikuwa umeenda Chekariga, lakini tulifanya juhudi na tukahakikisha mtihani imekuja Kenganguru na ikaanza wakati unaofaa. Atongoria baba bakiaragia na andĩki ba Nteto barauga kagita kabari no karia bakugana kagita kaga kigerio. Ningependa kusema kwamba jukumu letu sana polisi ni kuhakikisha kwamba kuna security ya kutosha kwa mtihani ambao unaoendelea sasa. Kwa hivyo tumepanga askari wa kutosha kwa kila kituo kuona kwamba mtihani unaendelea sambamba na kutakuwa na usalama mpaka wakati ule tutakapomaliza zoezi hili la mtihani. Kamishna Komora arĩkĩrĩtie na kuga ibe bangĩte na bena mĩtaratara ya kũgana ta thirikari gũtuĩka gũtirĩ mũritũ ũgatĩrĩra kĩgerio nontu bwa yũra. Kuhakikisha wale watoto ambao wako wanafanya mitihani yao waweze kufanywa school feeding program ili mtoto yeyote asikose mitihani yake kwa ajili ya kukosa chakula au kuhisi njaa. So kwa hivyo mpangilio ilikuwa imewekwa kuhakikisha ya kwamba watoto wote waweze kupata chakula. Kĩripotera Weru TV mbĩtagwa Mateni Mugambi. Rĩu gatuĩke kanya ga kũnogoka banini. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Nuije watumira fertilizer Elgon Thabiti impwe na njira ya kuongera rigu muthetune gucokaniria mainyaja muthetu kuongera mpwe na gukura kwa imera biaku.
Orengein kugwate ugeni tukithie na mbere murigo wa kwathurana ciana iria ciaciaritwe igwatene ntere cia maua riu ni wira wa mandagitari kugakethirwa ikarekanwa kana ari kuringana na ndagitari umwe ntere cia maua augite kirime karika tamama ciana inonwa irege gukinya mieri 6 igwatene indi kurekanwa kana kurega kurekanwa ni mandagitari magekara na kuona buria bwega nikirite kirore ati ithe wa ciana ino Francis Kinyua ni ari na ciana ta ino miaka 15 mithuru na matachunku na mamenya thina niri kuyongwa. Dennis Mugendi hena Nteto tariria. Nyuma ivire njoki kutharimwa na twana twa Thaa umwe ari na biongo biri bareba gwitwa na rito la gitara dicephalic parapagus twins lingi siamese untu botigite baba ingi na biuria kithumba kethirwa ni atia gugakara na bakathuranwa kana ni atia ndagitari githwa cira basibitari nyambere bofo mucine maua na gututaruraniria gisanga saki. Kwa sasa wale watoto waliweza kufika kule Kenyatta na pia watu wamekuwa wakiulizia nini kitafanyika, manake hawa ni watoto wawili ambao wameshikana kwa kifua, ile ambao tunaita thoracopegus, kumaanisha wameshikana pale kwa kifua. So kile ambacho madaktari huwa wanafanya, jambo la kwanza ni kujaribu kufanya utafiti na kuangalia wale watoto viungo vyao vya ndani, the vital organs, viko namna gani. Na kile kiungo cha maana sana huwa anaangalia ni roho, manake kwa wengi ambao huwa wameshikana kwa kifua, wengi sana huwa wanatumia roho moja, na kulingana na utafiti ulivyoonyesha, wakiwa wanatumia roho moja hawezi ishi zaidi ya, si wengi wanaishi zaidi ya miezi 6 wakiachiliwa hivyo. Na pia wataangalia waone viungo vingine, haswa maini, kama wale watoto wanashare maini ama kila moja ako na maini yake, na ni yupi ambaye ako na chance kubwa ya kuishi. Na jambo lingine ambalo watu wamekuwa wakiuliza ni ile tunaita the morality behind it, manake ukiangalia wale ni watu wawili, kulingana na vile walivyo hakuna uwezekano wa kuwafanyia upasuaji na kila mmoja aishi. Na tonto bu mandagitari bathithia utwiria bu no bamuriana bau ni bakure ou bakari uria gugakara gukari. So huu uamuzi utafanywa na wale madaktari na si daktari mmoja. Ni timu ya specialist wengi, watapigwa picha waangalie viungo vyote. Ndagitari githwa cira gitwathira kuri na mithimba mingi ya matha guciara bagwatene bamwe kuthira bagwatene biongo kana icunci bingi bia mwiri makarika tajajariuga tija maingi jaumiraga nthigurune bukinya bo Francis Kinyua ithe wana ba ne burigaritie muno ni untu tiri ambere we kwithirwa ari na bagwatene mianka 15 ithiri nturi ni amurera igembe central nari na bangi ba matha bagwatene aria umwe akwite bakiathuranwa na ungi gutigara tawe ejikene na ritwa ngiruri ure mwankana ndekinyatura kironda nyuma aria bagwatanirite nyuma ya bo kwathuranwa. Shida ni jambo ambalo si la kawaida, ni jambo ambalo ni very rare, na huwa tukiangalia kwa statistics inaonyesha kati ya watoto 200,000 wanaozaliwa ama 250,000 live births, kati ya hao huwa unaweza pata tu ni case moja inajitokeza. Kwa hivyo si jambo la kawaida kupata hii kesi kwamba imepatikana na kwa the same father. So kulingana na kuna mambo mengi sana ambayo sayansi kwa sasa haijajua, utafiti haujaweza kufafanua haswa ni nini husababisha. So kile ambacho kinajulikana kwa sasa ni kwamba hii ni zile huwa tunaita biological accident. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari na nyambere bofo mushine Maua, kaunti ya Meru.
Nteto shingi mweri wa mwari wa kuma Meru uria watere uturo bawe ari wirani nthi ya Saudi Arabia na ukini ukinyithitwe Kenya mieri nyuma yawe guta uturo mweri uyu ni bamwe na mangi maria matere uturo nthini inu kirimekarika matikumenyekana na nkinyagia matena Weru atutigi mama maombete gukinya Kenya kumane na utethio kuma kiri uria wari governor wa county ya Nairobi Mike Buvisonko na mubunge wa Menti South Tawesha Drak Mweti mweri wa mwari uyu wa Meru deu ukabirwa ndani ya nyumba ya kuiga aku ya Nkobu. Bonfils Mongera na Nteto enu. Family ya mutigiri Jacqueline Muthoni Kembi urokwirire nthiguru ne sondere meri mogwanje ithiri na ndini nyenyiritwe kiva nyuma kwa mukira mwiri jo mwendo kineke jo Mukenyata rukirwa ntukwe narua Gita konde kubokora muri kumakiri ndege wikira kiringari witorotero Meru metho jeja konekana jojuri methori ja maingi maudhio na joja kionekana wikithera na jojuri biuria bitu no gucokia Jacqueline ni mwana okwa aratwire kurita ngugi na Saudi Arabia na ndi ancokerete ari thandukune kuma mweri muthiru family kumeitho ikuke mwana wao ni thiritwe ngaikite obobwega kumania kwa kimwe kureta mwiri ende na bati njega batiri mana musamaria omwega mubungorotero Southiment Daktari Shandrak Mwiti na governor Okarajo County Nairobi Mike Sonko ngacokeria Sandiraka Mwiti nkatho mono ni untu bwakwa nora ntetheretie akuigwa mantu jau akandira ngari mwankega tukinya naja uju Nairobi na nande nikaitite utucokia kairi ibwega muno ntina mantu ja maingi ya kuga ni untu bwantu bau ibageretie ni antu baingi muno ndacwa gutethia kiribo ende ntageririe kuona Sandiraka Mwiti antethia Mike Sonko ambigerwa kiao Jacqueline Muthoni Kembi nethiri twitite nguithiro ne sonore bonkurukia mekina na kulingana na family kagita konthi bethero bakiaranirie ndikaita kamwisho na gitire ndoaria kwa kinya kwa mukurana watinda atia okira atia guteo mpaka sasa tujajua chanzo ya kifo chake. Tunaambiwa ati ni roho ilisimama, heart attack. Wanasema ati ni natural death. Itutika ya kuiragwa nuntu bwa natural death o mtu nakuja natural death, lakini ote mtu young ukuja natural death, either you are sick or unless accident. Mwamwiri jo Jacqueline Muthoni Kembi ndegeji ni kuretete miriri ngiri yari bakwirite nthiguru niwe Saudi Arabia umwe kumurotero Kanguno Machakos nonge okumurotero Mombasa nuntu antu babetu bagwita na Saudi bena company irako ikubaikia na Saudi na si abaikia nane kinya muntu abatere kuthingata irako after 2 years ukathingatiro kono ore kwendere. We know there are so many barabatigi Saudi Arabia na bando batena passport kwa uto koromba government etoke kairi in the parliament bareria issue ya passport yana beto gutunyagwa na ora babati gochoka jabara beno thaiji inkoromba CS je Mr Mutua ato shughuli kere amenye bau batigi no mwanka nande bagachoka atia nonto toterede na rwi Southiment ekorera yonde ara mweshimwa wetu are inywe kaithikirite nonto mwere jojo kwa wejo etete nchukwa narua na inyajo jo Mombasa na jo Kajiando twinde atu ithikirite ingwete kia tore ya Kenya batu toterende kweja ku receive Mary airport batu torendo receive na beto na bejeta na mbecha na into binge. Tunaomba hata kama ni serikali indala usika kama ile ya foreign affairs Dr. Friend mkishirikiana hata na security njui ni security ya Kenya Professor Kendeke, tunawaomba tushughulikie hata kama ni kurevoke hizo licenses za hawa agencies mpaka hizi waangaliwe, sheria ziwekwe, wakipeleka watoto wetu wakikishe wanaturundia wakiwa hai. Mwiri jo Jacqueline Muthoni Kembi ijo kidiro mochari Nkobo jo terete kuno ugwa kwao ntore ne kanyakine ntukwe njuma nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina ngine kutoka Nairobi mbeta Bonfils Mongera.
Kire Nteto shingi rwaria rwa kugura mbembe iria ithondekagwo na njira ya mwanya cia muthemba wa GMO ni rwaria ruretete moni mamengi kuma kiri Akenya na nkinyagia atongoria mamwe makiregana na untu uyu na mangi makigwataga mbaru. Eciria ria kugura mbembe ino riumanitie na yura riria rithiritwe ribo kwa ibinda rirasha na nkinyagia irio cia utethio gicwagwa na wingi. Ntuku ya umuthi minister wa urimi mithikari nturibo muna kanju ya magavana ni maruthite gikaro gia kwariria yura riria rirumirite Akenya na nkinyagia ntaira iria thirikari igwikira nikenda kurwana na thina ino. Anthony Kathinya na gutobacio. Waziri wa ulemi mithikali nturi nerithite atinde ya Kenya kethirwe na irio cia kwigana nyuma ya mwaka umwe wijite. Mithikile ithiti Nteto eno nyuma ya musemanio na kamiti ya uremi kirikanjo ya magavana. Musemanio rorale mubanga ni muthenya umndi kenda kuleta ngwataniro gatigati ka ministry ino na thirikari jia county kenda gukiria uremi. I'm sure, and I can only ask for patience among the Kenyan people, that let them give us a short time. Things will be different. In another 1 year, I think when you look at the statistics of our food balance sheet, things will be different. Because in 1 year, we shall have started producing, and now we are just hitting the ground running, because this is where we want to take the country to food sufficiency, and recognizing the fact that agriculture is devolved. There is no way we can achieve food security without the involvement of the county governments. As a Council of Governors, we are very happy to be on a table where we are speaking the same language, because we have been talking at each other instead of talking to each other. Kulingana na gavana wa Baringo Benjamin Cheboi, thirikari ni ambilite mibango kathomba kenda gutigira kwinirija kwigana kiri mwaka ujomo wijite. Cheboi ni elithite mutatara wa mbele wa thirikari ni kuendelia arimi mbolea ya maguri mandi. The subsidy or the subsidized inputs program is really the most important thing that the government is doing. By subsidizing fertilizer, seeds, and those things that are required for production of food, then we are going to reduce the cost of production, and therefore more food will be produced, meaning that in the not too distant future there will be no need for importation of any food. Cheboi ni elithite mutaratara wa thirikari ni kwambiria gwaka dams jia kwigana kenda gutigira kwina ruji rwa urimi rwa kwigana. The other thing that the government has committed itself to, and none other than the president has said, that the government intends to build many irrigation programs, many dams, that will facilitate the use of non-rain-fed agriculture. That means we shall be able to produce food on a continuous basis. Bubu jete kagita kala kwithirite kwina lwalilo kureto kwa mpempa jia GMO na ona kethiro wazili ntulete liditile ya mpempa ino ikaletwa ni aitetelete na kugotati gote usonkoni na obuku bwalo dhidwa bona nitia te GMO ni ilitaga murimu wa kansa. Aidha ni ameniletia nene ya pinzani bathirikari ya Rais William Ruto. Other than what you also gathering from the media, who is it that can be able to tell us where or which channel, where is it that there has been linked, any cancer case has been linked to consumption of GMO? Let us be honest with one another, and let us not fall into this story of politicians out there who have nothing else to do but make a lot of noise, because we are not high, and I can never be a master of double speak. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Minister wa ukaria wa ndani na ubangania wa thirikari nene Profesa Kithure Kindiki na riritie ukiri na nkinyagia mwisho wa wagagia na wamba mushini wa Nairobi. Bo wicite nyuma ya wamba na nkinyagia ukora kuonekana ntere mwenye cia mushi uyu mekarika mare methiritu makithi na mbere ona muthenya. Akiareria ontu uyu Minister Kindiki augite ukiri no cokerete mushini uyu na o ne nyuma ya mabisama ukaria gucenshani wa Polo Kabithe gatwire. A few weeks ago,
we had serious security concerns in our city, especially arising out of criminal gangs that were interrupting the businesses around the city, using firearms and others using knives. Waziri wa Ukaria Bwendeni agakinyatwe Profesa Kithure Kindiki orakire na ndiki Nteto muthenya gwe mthikurumanira na wagia bokaria burabo ithirito Bwendere muciini wa Nairobi. Deployed security officers across the city in all the areas that were affected by muggings and criminal activities. We also deployed both uniformed and non-uniformed security officers. Na bagochwira ntubu kiboria. We have not had reported crimes on, especially around muggings and people being attacked using firearms and knives, and we decided to come and confirm from wananchi if this is true. So we have engaged with the citizens around the streets. They have told us that there is a lot of improvement, and I want to take this opportunity to thank our security forces in this city, to thank the entire government machinery in this city, the county commissioner, the regional commissioner, all the other officials of GAO, the DCCs, who are normally our chairs of sub-county, county, and even regional security and intelligence committees. We are very happy with what you have done. All those of us in this town and in this country who are tempted to think that they can earn a living through crime, I want to firmly and unequivocally confirm and warn that crime does not pay. And that is why the government is doing whatever it takes to make sure that our citizens are protected from criminals. So we have come here to confirm the situation, and we are not leaving anytime soon. We will maintain presence in our streets throughout so that people can do businesses. Our women folk, our children, our fathers, our mothers can work and hustle and look for livelihoods. Mbito ya Kindiki kiri baraba kuiwa batire kana na obinyangi obo. Cannot surrender this city or this country to criminals. The government will not allow criminals to run roughshod on citizens. And I am asking all those who are still not converted, those who are still pursuing crime, they must stop immediately, because we are coming to you wherever you are. And this operation, this activity is not ending anytime soon. We want a peaceful country. We want wananchi to go about their businesses without fear of their lives and their property. And if you think you have enough weapons, you have enough tactics to counter government, I want to assure you that you have dialed the wrong number. We will be looking for you in your hideouts. In your hideouts. We will not even wait for you to attack people. We will preempt attacks. And I want to thank our kuma mujini wa Nairobi nkiripotera Weru TV. Bito wa Paul ogwa kabithe. Newega nuntu akona kanya na kurumira nteto cietu inkwendere utuku umwega mbitagwa Wanjeru mwananiria wetu mathithe tuko monde ni sindika rwitha.